Shalom, salamat milambi siuluk solanasang. Salamat si tamu ulen dui renungan harian toraya allo Senin tanggal 10 bulan talu tahun 2023. La tarangi la tabasa siata la tananung tu kadana puang matua mai komi solanasang ta tuku umpalaku pak tunduan lan kapasambayangan ta sambayang. Opo ngambai mamaselan kadatuan surugah kipudi siaki pakalabi tu sangami opo ang mamaselan te melambi to temo bela natumbaya mamase kaboro milako kami mintuk masolang nasangkan lan te melambi to temo laki basa sia laki nandung tu sang tan ka dalam mesura madatumi maturu-turu mo komi opuang mi popengkarang itu puang pena masalo deno pak niate kadam mila marorong tama mata pak perangi ki masolang nasang lan sangan na puang ki pong Yesu ke masambayang. Amin. Ya tu kadang puang matua mangkamu dipasaka lamai Efesus pasal 2 angka 10 misa saya laku 22. Nah ya tu laku bahasa ya mo tu angka 10 misa saya laku 10 talu. Nah kau tu kadang puang matua ya mo to pengkilalai kumua dolona to kapere komidiona batangkale siana sanga komito disanga umpogo sunna kumua to tangom pokok komi sunna ya mo tunaulan na 5 dio batangkale atu ya to salian rinding komi dio mai Kristus yata emitamai kapatonganan na to Israel sia butung to sai komi tu dio na basen alu puang matua siata emi maaranuan kutole pi siata emi maaranuan siata emi posande puang matua lantelino. Apa kamu to membela dolona to temo tete dio Kristus Yesu ana popengkareke komi ararana Kristus rampo ende to tu kadana puang matua sulo solanasang na kuatu ulun na pak nanungan tado to sang tondok meki batulan bahasa Indonesia di kuam pokade kita sudah menjadi kawan sewarga sulo solanasang ya tu mandu di Polindo Kalua atu kita toraya ya mo tu tondokta ya mo to ya ke padan tatoraya si tamu-tamu diolu padang membela ya mo biasa tatu na ba tu sikutana ki dio na tondok tanibu tu nalenduk masanang na penanta ke si tamu ki to sang tondokta diolu padang membela dini undaka kaleteran utan tangan di pokada mi ke inang torolan ki tondok sola ya tu kasih ulangan ta to sang tondok inang mandu mapulu ya moto na biasa di pasisengaran tu to salian tondok na ya tu inang to tempon torro sola to tempon torro sola torrolan tondok sulo sola nasang lante kadana puang mangka di basa ya tu saburan to saya ba tu to mambela na pake rasulu Paulus umpokada kada puang lako to sarani dio Efesus tu taan na bu tu ludio meto Yahudi di pokada kumua ya tu puang Yesu taan na susi pira-pira to Yahudi tu umpamadoan kalena lako to senga kumua yaman na ya masero diolo na puang matua sia usangai kalena kumua yaman na la na pasalama puang matua lan angka 10 misa saya lako 12 di pokada kumua manase yaton na dolona inang to mambela tu bangsa singa apa na pataru lan angka 10 talu saya lako 10 nan kumua ya tu to mambela dolona di popengkareke mo tete dio rarana puang Yesu di pakanasalan angka 17 kumualan puang Yesu ya tu kareba kaparanuan di pakamasian lako di pakamasian ya lako to Yahudi sia lako duka mintu bangsa sitongan na lan puang Yesu ta emu tu disanga to mambela to sai baatu to mentiruran apa digente emu to sang tondok miki lan parentana puang matua silu solanasang manasa laku kita to patongan puang Yesu kumua ya ke ditoy manda itu kepatonganan inang pura na alu puang matua kumua ta emo tala salian rinding diome parentana sangadina to misa amiki solanasang lan puang talu sang bua banang kutolepi sangadina to misa amiki solanasang lan puang talu sang bua banang
Amin. Tatole ungkure sumanga itu kadan na puang matua. Kure sumanga au puang kapenombang kilan kadatuan suruga te kadami maleso tama talingangki sia tama pak tangarangki. Pasakke mi opuang deno pak niate kadami la minda disulo siape ada lan mintu sulapa katuangki. Pasakke kan lante allo marasan ki patu opuang. Pagari tu salah budangki lan sangan na puangki puang isu ki makure sumanga. Amin. Silo solanasang rampo mo hindi to tu pananungan talante melambi totemo. Salama lako kita minto solanasang. Shalom.